Abu Hanifa'ga biri geliptir. Ustaz, doktor balama asal jebe dep aytты. Balam asal jеп atat. Bирок sizin sözdün bardığını uğat. Şuga biraz aytıp koyun asal jebesin dedi. 40 gün jebeş gerek eкен. Abu Hanifa aytты. Balаңı 40 günden alып kel dedi. Balası 40 günde alып kelgende balam asal jebe dediler. Bala darı uğup asal jebey, anan jakşı olup ketти. Anan atası kapı oldu damla. Sel kaysarlık adatılar var moldalardın. Endi 40 gün murda aytsanız bugün бүтүп kalat ele da. 40 günden kel dediniz, asal jebe dediniz. Asal jebe em balam jakşı oldu. Bирок ошондо кайсарлык кылып айтып койсоңуз болот эле да dedi. Үка dedi. Nuh dedi. Abu Hanifa aytты da. Men asalды кыйын жакшы көрөм. Asal шипа. Бирок шипаны дагы көп жей берсең зыян болуп кетет да. Шипа dedi. Ошон үчүн мен өзүм кылган ишти балага аткарып кылба десем анын жүрөгүнө жетпейт эле. Ошон үчүн өзүм сен айткандан кийин 40 күн асалды жеген жокмун. Анан жебей туруп балам жебе дегенде жүрөгүнө нык эле кирип барды dedi да.